Ya sivri ol. İstevadır gaz. Biz olduk şık durma körsen şu. Sen çok duruyor. Zvondap körsen şu buraya. Just. Tamam. Evинse salasın da. Ya sağ ol. Ha? Beeline aktif qanday? Beeline qo'y. 3990 bu tarif şu. 4400 tenge var. 4400 verim ha? 400 tenge yok etme. No sırtta бар болмаса, сыртта акышке барып, сол жакта салат. Арзан салат сол жакта. Өзüm kasıp otuna salıyorum. Kasıp otuna da bir boş alıp kalma salmayı da. Теледо Beeline qanday san? Al. Номер актив номер 701 So'zim 292 17 Yo'q qo'lini bosimiz. Al. Bos emas bu. Telecentrdan chiqadi, bo'lsa da bu 20 ming, 10 mingga chiqadi. 334 0707 degan bor. Qancha bo'ladi? 10 ming tenge bor. 10 ming? Aha, yaxshi.
461 48 lira. Telefonla WhatsApp'tasın mı lan? Televizor номер жасау керек па? Басына қатынасы. Podcast, телефон, базар. Жасап алдым. Внимание, Лондонда. Лондоне остановить уже Лондон не зачем?
Babam telefonu ikide kursuna çıksın diye figa bu. Sana şimelip İstanbul gidiyor. Bir de iyi bir mi şimeyle doydu mu? Kalay can sıkıntı solarmış ya. Şu an bir 10 şey solarmış. Niye videosun desin? Ana mektepte dik pazar kretten men Kosova dik can. Bak haydi. Kosova dik ta. Burası hem de kaynatıp kısa burası ama Kosova dik kısa. Kırıvattı, toprulak kırıvattı. Ha, koymaydı o olur. Böyle bir zaman oluyor bak.
Bunlar o kayıp oturup kalır. Bir жерге шығамын деп Ne geçir bunu? Әлі келмеді ғой, енді келем деп. Niye çıkmayı var? Әлі келген жоқ, осы жерге келем деп жүрген. Aa. Ana da ayak kimseden bir ayak kimseden de öyle.
telefonu yakalayıp sonra açıklamaya. Biz tamam. Kadın. Ha? Sıkıldı. Kanatlı bir soğuk bir yerim ya. Hadi ama hani diyor saç. Sonra tarz olandı sonra unut falan fokus. Sonra kaydedin. Ha. Sonra kalsın kalır bulursun çıkan. Sonra da olur. Evet, teşekkür ederim. Yok, vallahi konuş. Şimdi o adam var o.
Aynı hava durumunda. Bu saati buraya gidiyor. Kim ilgisi? Hadi bakalım. Değil mi? Kaç yapacak sus su? Dolma. Uzun sorma. Yürüyüşten gittiğini anlattı. Çipsi de var. Ben nereye koyayım? Bunun telefonu dedi. Biraz gittim. Dolma. Oldu. Bu tahtı kim bana atıyor lan? Ne var? Hı? Çeyrek bana kalsar lan. Esra adına ne istiyorsun? Aylar var mı? Aylar. Ulan dedim ben. Neyse yapalım. Niye yoksa? Ya bayağı tutuyoruz. Diye. Нормально живет, да? Алло. 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 Aylar kaç? Na, aşağıda durmayla kaçırsın? Kaçırıp kaçalım. Şimdi o operatörün de üstüksüne olmuş.
Ya bo'ldi. internet qo'shilma. Men sizga Yaxshi ish berganman, yaxshi. programma yozdirib qo'ysizmi? Programma yozib berganman sizga. Mana bitib qolsa. internet bo'ldi, endi qanchasiga deyin? Kelesi ayın 4'üne deyin mi 6. ayın? 5'ine gitsem bo'ladi, ya? Ya 5'ine geçeniz болады. O'ttiz park kelingmi? Ya sonda tarif болады da. Sen жоқ болсаң, мынандай келесі bu ya. Иә. Сен жоқсың. Солар кісіге барып алып. Жоқ болғанда şimdi мешітке кетіп қаламын, сондай осы жерде жүремін ғой бәрі. Жоқ, сіз дейсіз. Мгм. Рахмет, Нұрсұлтан. Жақсы. Жаңағыдай азан шақыратында қойдың ба? Опа. Қайсыңыз қойып берейін? Азан шақыратында. Тарауын білесіз ба? Айызын ба? Тарау керек та. Сұрайын ба? Bakın çıkardım. Böyle bir sonra katabilirler. Ne Nursultan? Мен ше анау актив карт немнен не алмай қалса істемей қалды, ескі симка еді да. Сосын істейді дейді ғой. істеп беріңізші. Жеке куәлігіңіз бар ма? Қазір алып келеді машинада. Sizге тіркелген бе еді номер? Маған мен бойынша алған 10 жылдан асып кеткен ғой. 15 жыл болды маған. Кім айтты?